Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat kiba kongsan mentara singi Shillong, sumar ki doktor benyat ki kena skul Edmund Rice Mangkara. Kumno banlaj haba lengshop ki bor Mariam, hikai ka disaster authority. Rakhi singi khas saupu news nem KSU. Ban Kersieu bat penbena ki bom ki kesing bat tang muri ya ka shat weki. Bat mentang ini apai ki Khubor ki ba kambria. Ki doktor benyat nak senjuk Indian Dental Association Meghalaya State Branch. Hak arpau terik LBER ki la penlong ya ka jinghikai ya ki kena skul ban le khoj le subah ya la ki shentur bat ki benyat. Awareness program ha Edmund Rice Mangkara Secondary School ha Wa Rinong Mauthat Raishan Block Eastern West Khasi Hills District. Ya kini ke program la penlong ban rakhe ya kasngi World Oral Health Day ha keleng perthai. Ha kini ke program la hikai ha ki kena school bat ki kemi ki kpa da ki doktor dentist ki ba kenthop yu Dr. Freddy Karmaulong Secretary Dental Association Meghalaya State u Dr. Mansankara Jerwa Chairman ka Dr. Navri Nongspung ka Dr. Lari Lingdo bat ka Dr. Evangeline Dekar. La ajing hikai haki kena skul bakin sumar bat tengkai yaki benyat kenang ban light na kijing bam kenyang bat kinom du yaki benyat bukordor. Nalor kata la ajing sumar yaki kena skul ki ba shitom benyat. La sam semua baharu yaki brut chit benyat bat ka Colgate haki kena skul hadien ka jingyalang. Shibun nama nega kabu pi aingi kum gaji lamprang niwan naga taka seng ke bagi ong kata Indian Dental Association Meghalaya State Branch. Kani ka seng nani kanhun jang kita ki dental surgeons ki dental professionals ki ben habrok ko gari India. Te haman lagi jang Jylla nidan jang ban ki branch ki tine po Jylla jang iru IDA Meghalaya State Branch. Ya kani ka seng ke jangi nidan kini ki doktor biat ki ba lai penyesok ringkat bagi ka seng ke jangi di ngimde ka government association nang ki independent body. Te kani ka seng ke jangi ni dan ahli ki benta ki bangin ne kani keseng ke dei baik ba ni kithop ki doktor kawai ke dei bangin pin kitiu ya gar kompraktis ki jangki nama ka pun jingia ka pot ki nang bun ki jingkela ya kawai ke liang equip mo ti nang wei pin equip ki doktor ba dekat ba ke jingia jang ka pot ki science ki development ki research ki bani ki jikrom sumar ki ba sumar me chwa le si ko se me chwa apus me chwa le si me tak la ka ta kumoi halo jo ta liang ni ke sing jingi le ta Jika baat pat kabaya di bak kabagawan bak ang kabangiwan men taksi maka ta kalau di taksi kabangnya sak rakhi keleng satlak patheng rakhi kata ka wall oral health day ani ka singkat pang kabangi stress ni lek syaki ba ban personal thu ya kijidan kam ya bandan ya kata ka good oral and dental health di nilai kani ka sang kajungi nilai Julai la mental la khasaus nem nilai ya kam bang nilai Julai kum lai saus sin sis nem nilai syaki school ni kham ye pe ha ban syaki school balong nong kendong gi ba kham duna ka jingyo ka jingkot ki breu ni le syaki ni le ban school ko ki ni agi dental awareness talk ni agi ki free dental check up camp akaba kum kan mata sing ni wan syaki ni check ni gi biat ki ki shinto ki ka bang kum no ringkat ba ki mi ki pa ni pataya ki ki ba ki di ban le ki ba kim di ban le ki ba ki di ban bam ki ba kim di ban bam kum ta tak tak ni Julai kum ta den re minta kasi ba nambah ka kasi kerpang tingi kham le kerpang kin dan singiwan de kata ka de ki bang ni Julai ni shilai ma de ngilek kerpang kham tam kum minta sing ni patai ki bre nama pai teng ka jinglong ki jangi kum ki bre ngashim ni kong sa shai de de dangam de doktor ki bangi ki jenglu bre bangi shilai kalong kum de ke kat ba empat jor ki jingpang ni shwa andala jor ki jingpang ni selai ki doktor ni skema ki doktor den re pun simpat kana ka jinglek ki kum ta kalong ba dalawan sini pak kelapoi erek teng kataka kutlat ane ka ba de ban nek kum rum long shu la sam chukut ya kamian ting ba jung ni ko pa ban ong ban shai ka ta ka jing sumar ki biak kalong kurang kam ba do bagi dang rek ki do bidang rek ku juki na do po bagi dang mi bian hado bagi de namar komple ula bu artli ki set ai ta ki bian ki ba ki we ki sing ya ko ki biak long dan ki biak yau bai ba ba ki biak rang ba kalong kurang kam ki artli ki set kum sumar ki nama nang ikut buat hari kibiat tu kedan kita kebang kata kajing loss of space dan
Lebih biar pemain kepada mi antara jaga pada mi kami yok mission dengan jak nok pada space. Dia kebaar pak kelang ba. Jadi biar orang ba kilang kepada kamar ban sumar nama ba. Sisin nado ki nado. Hoi. Kitnat yada mensim breo haba lengshop ki bor Mariang State Disaster Management Authority rengkat ketenat ki kampo yeng kari India Home Ministry kila penlong ya kejing hikai pat ba ahanong po ahka arpho terek LBER. Kitnat ki balashim benta hakane kejing hikai pat ba kilong ki pulit penlibding National Disaster Response Force National Highway Authority of India but North East Police Academy. Hakane kejing hikai lapen I da kinuksa ya ki pat ba kumno banyada ya lade bat ya kiwe hakapor baleng shop ki bor Mariang kamtam haba khe ujumai ba lapen I ya ki buit babon jat pan pelat em ya lade ya ki bahayeng hasam bat ya ki marjan marpa haba tua ne khlem ki yeng kisam haba dukut ki sainar ding elektrik banyarap ya ki baman saw bat bon jat ki buit ban pendan kam hakipor ba khem khat hakum kani ka apot deru banyada ya ka ombam omdi Kipat ba bung lembung kilawan ban sngap ban pet yakini kijing batai kiriu shampang. Katanat Revenue and Disaster Management rengkat ke National Disaster Management Authority hapo katanat Ministry of Home Affairs Government of India haka arphau terik LBER hajar arkusan kala penlong ya ka state level mock exercise ban hikai kipat ba banyada ya la kajing im haka por bakhe ujumai. Hanong ba Shillong ya kani kejing ai jing hikai la penlong Apollo Market Complex penthor umkra BK Bajoria School Waingdo Police Quarter Reserve bat kiwe ki jaka. Incident response teams and task force ma'am, these are kini ki bullet ni ki Nek kemari. Baru lagi kecil memang. Total number of 30 Ready? Down. Ready? Up. Ready?
Khasi Student Union KSU kalakenjo asya saupuh nyaus nam kerta hak jingat lenti jongka ban petngor bat syarai ya ka bha kamiat jaki Samla pulih nyautrap. Hak arpau tarik LBER hajar arhusan. Kaseng kala penlong ya ka jingalang balengkot hakmat umot sa enam ubadon hajan embos Lower Lachmere Shillong ban kan mau buram bat perturu ya ki kam baki nong ya lambat ki dekot kaseng kila len lade nak benta ka lawe ki para Samla pulih kari bat kajat benriu. Hakani ka jingalang lakren do President Samla Lombok Star Marngar u General Secretary Samla Donald V Thaba bat u Organizing Secretary Samla Raymond Kharjana balaya lum krui ki dekot kaseng na kidong ka sor Shillong. Ngi hablong kum kata ka kenro ka baskam ka ban yada ya gari bagajak benriu bat kumjuru pengin long ki suloi ki tup kiman ki banyakun ka benta gari bagajak benriu menen na kapor bangang song adang pek ila ka jong ka self ila lapat ban pham na phang ya kita jinge baro bat milapat bengin long kum mangilong menta kum ni ha kan ni ka sngi hagi kindiat sngi balale nalai i ya shibon ba ki video iba penken mau ya kata kajing jing terha jong ki dekot jong ka seng ya penken mau ru ya kajing duono jong ka seng ya shibon ki mensiem jong ki dekot bat ki nong yalam jong ka seng hendrai nasngopat benong ba Kaseng khasi sengkme hakasngi yodu kat kendai tarik LBER kala sedang banti dia kaksing ka bom ka NAKA bat pensawa da kasur tang muri kum kadak ban penbena siki para kur para kha ka bri nyautrap bakapor ka samoy jong ka shat ka kemen waking kala poi hat tengkong la sei batti de ki tiar tem tiar put nadu menta kasngi ban kersiu bat kenhoi shala ka jaj ban riu bakal le niam kentiu ksing kala sedang rengkat ka ngu ka demble haplau ka ying seng hamau khar ban pen kre ya ka shat suk mensim halumpung waking menta usnam ka shat suk mensim kan long hakasan henriu bat nyau tarik ya yong hajar arpusan ka badai artat ka lengku shispa arpusan snem ya ka jing sedang ka seng khasi seng kemi kabala longdo long snam hapadeng kejat benriu nyau trap kamper laki don hakanu kanu ka kunhun mani blay ya ka seng khasi seng kemi la sedang deki khat riu ngut ki kraw perkhat haka arpulai tarik nai win khat praspa khandai pu khandai kabala nang phu nang phing kat ban nang tulun ki ayom bat ki snem hakini ki lum khasi jantia ya ka jingalang sedang ya ka le niam kentiu ksing la penya da udkhot ka committee jing perkhat kam ba Richard H Dekar bat ka jing kren da President seng khasi kemi ba oplisor pengro hadian kani uriu temen riu san ka seng khasi kemi ba donbosco star kur kalang ula duai phirat ha ka ngu ka demble ka shat ka khen ka knong ka bishar hau blei trai kanran kani ka duai ka phirat ha kani ka jan mit ka long ban kerpa di ublei nongbo nong thau ban kerkhu ye ki thei soti bat ki rang masti ki ban no kjat bat shat kmen halumpung waking ha ki te ki lai sngi kashat waking kadai kadak kashin bagi khun nyau trap nyau skum ki aingo ya ublei ubla kerkhu baro shisnam lenter bat undang yai the ki jingkerkhu ha une usnam bathamai habala biang kanya ka jutang utemen usan la pensawa ya ka bom kaksing bat kaput katem tang muri hakne ka janmit ban penbena bat penskem ya ki sngi shat waking kana tiang kana mon kikin shi kikin ba komi kita pun syong silang pendam silang nama ka seng ka si seng kemi kana ka kre ka kru kana pentip kana bersnow pam kana bersihya mata made kita wang kana benesha hak mat ukun ratu batau babu ubasan kana kana besna kenang ba ka ai kana ka pen kre ka pen kru kan long si cha kari pu kari pi kari bet kari bia kari palai kari palu khamtam ne kana kasngi kana kakatindai kana ulbe kana arajar busa shab ningman ban kiyo ban riyo ya ka tigo sing kana katang muri kana kra kana nila hiya kana kango kate nila kre nila kroman kat muni kana rus muni usimusyo uban dur uban to ban wa kana nagatai ka sat kana bagana ban si jak ka ti dagi sol ti babang ti batya barang kat na du ki hep ki bare ki samaj kan hoy ki ba wan kana nagbanta kana batin praktis ya ka shat kana
ni kena long sisa ka biang ka bit bagan kenji kena ka jat yang ka mon kaban long kaban kre kaban trum na kaban ta ka tai ka sam ta we kena ni kena kaban long ha ka ti kena kama jan meeting ka badai kena ka dis ka tai ka snong ka ta kali ek kali ula ni kena jong ka himalin kali snong ka ta jong ka dong jaya teman-teman kita ngomong kita dia hakmat kini kali tenom ke tengah kabadon kena rakani kali snong kali tamu kena yang mapi ko kena bagan biang terbit kan po kan pin bagan dam ke bet kawai kenang baka kaban krek ban teruk bangit mi nanti kena bagat te ka sang dan riu kan yo aja kena angkat ban mando komisen sini bagan mando iya kena harangkat bagan kemen ke sobalang nak mentah ka te ka sat so pusin kada pun krek kena ka sang ka si setubi bagan dam ke bet kawai harangkat kita ikis yang selalu kena Hoy kini ke por ke samay ke tempi ke papinon hiang bantingan Alam kahnyau trap Youth Council HYC Raj Thatrang Circle hakajing alam usamla pendap masyaring General Secretary bat kajing senran lang usamla Shempang masyaring bat kiwei de kidekot kilalet ban jurip ya kajing pentrei ya kasurok badang siang rong kabayat lengba na kendoso sya kerdem terter syadu ubhoy rembong. Hakane kajing jurip kilalam ya kajing trei torti u kontraktor u balapen ken ya ki kendon ban siang rong hakarukom kabadai. Kinoy alam kah New Trap Youth Council HYC kilapan pau yang kajing sengokia ya kani kajing le torti jong kontraktor ubasiang rong ya kani kasurok. Kini ki Samla HYC kila kentu bat kerpat ya ki engineer ke PWD banjurip bat pet benya ya kani kajing trei torti jong u kontraktor ya kani kasurok bat dei ban pak trei janai sa shisin shwa ban siu dep ya ki bil jong u. Nadu naga Shillong Hormbong terter sedu syakane ka Shillong Indoso hakane ka sengi kumba ki saki lamba ki dur bat tidur ki ni lap sisa ba kumba lapen sengeu sangi da wei na kinong yalam jong ka Right Thatrang Circle ni lap sisa ba kajing pentrei yaune surak kalong sisa ka ba turti ki surak Silenter nadu na berembang syadu sya kendoso ngilap ba gidon ki jaka kiba kasurok kalong tliu ka thiam sapo gidon ru ki jaka kiba wat ki muri ma ki bangong ki gatwal kila kelon kila orpai kasurok ru i kumba di penbankum ka karpet ke bangi siang haying mitang syuklit karong kala kho dekane kapan i ba u kontraktor uba pentrei ya kena kesurok udah pentrei torti sisa de kumbala pensengau sangi da unong ilam jangka Right Thatrang Circle nakaliang ka HYC Riboh District ro ni dawa na uneu kontraktor ba udai ban trebha udai ban repair mardor ya kena kesurok silenter umdai ban trei torti bat ni dawa ru ya ka PWD department bagade ben simkhya halor kane benta lada ngilap ba nakaliang u kontraktor bat ka PWD kim simkhya kane benta ngimban se ban yai daki sinjam ki ba kham tenge bat sa kawairu kalong ba kumba ki pajba hi ki laut ki lasaki ki yathu yangi bat kumba ngilap ruhi ba marsin sina yang surok tang stayau artayau kene surok kalak kho kajing repair jong u hoj kadon mulumala nimla banlen ni kata Henry halor kata Haka arpau tarik LBER ka clouding se ka badon hajan ki yeng quarter jong ka PWD halat lausang Southwest Khasi Hills kala pluk kensan ka badang yat ka mock drill bala penlong da ka District Disaster Management Authority Southwest Khasi Hills District Marmar ki pulit kila mare bantem ya kani kading.
Superintendent of Police kani ke distrik ba Jerwa MPS ulam maham ting ban penshitom lada lab eki breu ki bala wiang ding ya kani ka klau. Ula kentui ki pat ba ban kiar bat tengkan banum wiang ding eki klau ki betap ha kani kapor ayom per em baterkhong. And kato kapor hingi o jing tip ba kadan ka jing peluding ka deka klau hi sedian DC office. Te wood hi ngiyo ban alert iki fire and emergency services team jongi kiyo ban poi ha chaka and kajing kloy jong ki banwan kalong kumbangi practice kumbangi le ya kanika mock drill hang ni hi te yo ban ben lip no mo ya kading sho ba kan jai ngiyo ban test ro ya ki protocol jongi ki bangi di ban le kidon gi chaka ba ni bangila ting ba yo ki poi ki quarter ki ngiyo ban pen evacuate di Brio hakajo ko poro kani gidon gi post jong gi MECL ngiyo pan pelip no kading te kalong ka biang ba ka exercise kato te kani ka pani ya ka jinglong ready jongi bangi kano ka disaster hi as a district as a team ni ila ban face te ka biang ba ka ya habat kani ka April bangi le amta kasi overall I think kani ka experience ya baro ki officers yi kamtam jong gi police jong gi home guards jong gi fire service kalong ka biang ba kila suthu kila yo kata ka jingmentoy ka ketika main ka learning hi ya baro bandaton kono ka jingja kumno as a team bangi baro ngin report syang to chaka kumno bangi nya tackle lang te ngai khoblei hi ya ka district administration bangi yo ban organize kenika event metaksi bishmon pai ba baro ngakwa ban ai kata ka jing kro ikimo ba kimdei ban le kini baro namar menta ka dikapor ba LBER te ka kloy ba ka dingro bakan bakan ka spread ba ke te ka jingma ka de mdei tang yiki yengi sem ya thong gi priero Kinoyalam ka Federation of Khasi Jantia and Garo People Umsning Circle hapo ka jingyalam jong Samla Gabriel Sun President Samla Shembyangpor Makri Vice President Samla Steve Walang General Secretary rengkat bat kidekot haka arpau tarik LBER kila penlong ya kejing khenra napang ya kibar Jylla kiba wantre bela haka thain umsning nadu na sumer ter shadu umsning hakane kejing khenra kinong yalam ka seng kila lab bun kibar Jylla kimdon ya kikot kisla babiang kumta kila phalet phai no ya ki shakijaka bakiwan kani ka jing khenra kade hadin balayo jing tip ya ka jing Jylla ki bar Jylla ki ba wan bala sha kani ka than kim don ya ki kot kisla ki ba biang lama ha me ki brio ki ba wan na ki we ki Jylla kim dei ban wan bala sha Meghalaya lemda ki don ya ki kot kisla ki ba biang la kun turu ya ki tu ki ba ai kam bala ki dei ban pen biang ya ki kot kisla jong ki nong trei jong ki lam kumta an pha let no ya ki shakijaka bakiwan Nakaliang jungi ka Federation of Khasi Jantia and Garo People Umsning Circle te nakapor ngi syat ban petngor ik syapang gini ki trading license pat ki labor license mo te nakaliang jungi ngilap ba bun gini ibat one trade ni ki bar Jylla long kim don ni ki license ki valid license ki babiang te nakapor ngi juntui ki try jungki baki ong baki penlek ki try ngi kentui ki ba ini ban renew iki niki labor license jungki henry don ki bala renew henry don ki bom pen snap te nakaliang jungi seng yamenta sngi ilaya nadu na pas dang nang tina na seneng ter kumtu ban ilay ban khenra man lagi jaka but kini ki badan ki valid license ngila to ki ngila sha ki beken tray but kini ki bom don ki valid license ngila pen pha no ki sing long ya ka bamenta sngi long hadu beken dalayo shoi ki valid license Tebat habai dia bak kena trading license pada mentang iba bun bak nak kini ki khasi jungi ki balak long ki benemi tebat kani kalong ki ke bam suntanam namar ke baka ki dekhar ki wan ban kamai shani shaka jaka jungi khasi kan bagi khasi jungi ki ailat dak balong benemi tenre ngaprem juri kini ki khasi jungi ki balik kum kitu ki jaikam tebat habaki khasi jungi ki ladon kata ka capability ban tray balik kan ulu kam tik beli kimlet dalam dia beli ki hab banlong ki benemi te nang ni syakmaru la dengilap ikinu ki balik gini ki kam kin selek dak peting eki te kan ni ke jing maham nak liang kaseng jungi
Meghalaya State Disaster Management Authority kala penlong ya kajing hikai pat ba hamairang kumnu banyada yala de bat banyarap ya ki weipat hakapor ba ke ujumai pulu yeng lengshop ke eryong bat ulap ba bat habaja kajing shlium la sedang ya kene ka mock drill hakapor khandai shiteng menstep barat la penlong haka office trekam ka DC hamau sawa Hatirat Singh Memorial Civil Hospital Mairang Presbyterian Higher Secondary School bat la bu ru ya ka relief camp ka jaka ban ajing sumar Hamadan Mission Mairang. Pada kitu ki Khubor ngla poy syakabakut tarhadu bangindaya syambiang kublai shibon.